Gig Gornel. Teg at y cwrt 6. Chislovich gyffyrddiad gwych am arbediad o dido gan Josh Tibbett. A mae'r bêl yn y diwedd yn gwiro oddi wrth Declan McManus. Tor calonis i Caernarfon a Josh Tibbett. A mae McManus yn rhwydo i 9 gol yn y gyngrair y tymor yma. Mariat codi'r bêl tu cefn i Morgan Owen. Marshall yn ceisio dalu ar dir y chwarae. Cael ei chlirio gan Mooney. Chislovich. McManus cyfuno a Chislovich. Arbediad o didog arall gan Tibbett. Daniels. Ac Chislovich ar y postyn agos ar y postyn pell am Ben Clark. Y ffyrddiad cyntaf gan Clark. Ar ergyd yn curo Tibbett. Ail gol o'r noson i'r pencampwyr. Mariat. Bale wedyn disgyn i Baker ar draws y cwrt 6. Chislovich! Fel cellad boeth drwy fenyn. Dyna ddim cam sefyll. A chydig dros chwarter awr ar y cloc. Mae'n dod ddrwg i waith i Caernarfon. Clark. Digon opsiynau efo. Un o una di Williams. Nôl i Clark ar draws y cwrt Cosby. Teg at Chislovich. Mae'n disgyn i Marshall. Gyda McManus di cefno. Mae'n camu bei Sa Clark. Dam gol gan Dan Redmond. A di Tibbett ddim yn stopio hwnna. 9 o'r tymor i'r chwaraewr canol cae. McManus. Chwilio'r ddau Clark tu cefn i Mooney. O, mae Mooney wedi llithro. Mae Clark di rhangipio'r meddiant. Chislovich yn y cwrt Cosby. Owen yn clirio. Mae'r bell a Dan Williams. O'r bediad o'r safon ycha gan Tibbett unwaith eto. Clark. Lledu'r chwarae. Na di. Morgan Owen yn ffigo fyny. Ac yn brysgamu eibio Clark sy'n adennill y meddiant i Chislovich. Tu mewn wedyn i McManus. Dwi ddim yn cam sefyll. O, Tibbett unwaith eto i'r adwy. Rhes o grysa Seintiau Newydd yn y cwrt Cosby'n disgwyl am y groesiad. McManus di un o'n nhw. Redmond rownd y gornel. Teg at Ashley Baker. O! Sut ar y ddiar. Dath Tibbett yr arbediad yna. Mariat yn chymanu teg at y post yn agosa unwaith eto. Cai Griffith yn penio allan. Mariat a'i droi de. Chodi fyny teg at Hudson ar y post yn pella. A draws teg at Chislovich. Neb ar y gyfil. I byn o'i ail gol o'r gêm. 5 o'r gêm i'r Seintiau Newydd. Allan na hi i Dan Williams. Williams gisio ymdibio i Griffith. Baker chodi fyny teg at y postyn pella. Jordan Williams nod i mewn o'n awthiad. Mae'n y gic o'r smotyn. Oes mae yna gwthiad ar gefn Jordan Marshall. Bron i awr o'r gêm di chwarae. McManus yn erbyn Tibbett. Tibbett! Dim gobaith efo hwnna. Syth lawr y canol. A mae'r ail o'r gêm i'r ymosodwr. Gael ei faglu fanna. A ddom ar dyfarnwr. Groesiad dim teg at Osian Evans ar y postyn pella. Thyn ni nôl i Louis Lloyd sy'n gwneud yn wych. Louis Lloyd ar ergyd. O, fyna'n gol dda. O safbwynt y cofis. A gyda 19 munud o'r 90 yn weddill. Mae'r cefnogwyr yn y gornel bella a rhywbeth i ddathlu. Clark bas teg at Thomas Jones. Neith o ddal hon ar y cae. Neith, mi neith o, yn gyflym. Yr ysgellwr mi, bei Olford wedyn. Thyn ni nôl i Ben Clark. Ergyd oedd i mewn, mae'n gwiro. O, arbediad unwaith eto gan Tibbett. Nid unwaith o'n ddwywaith. Oedd i wrth ergyd Alfie Clark y tro yma. Chislovich ar gig gornel. Arbeniad. Dod i mewn gan Blaine Hudson. Wrth i'r cloc daro 90 o funuda. 7th gol y Seintiau Newydd. Ar ail o'r tymor i Blaine Hudson. The important thing for us tonight is being back on it, moving the ball properly, and doing what we know we can do. It's been a frustrating couple of weeks with the Asia game and stuff, and then off the back of that, obviously a little bit of a hangover from it last week, and we were really poor in the first half an hour last week. So, as I say, missed a few chances, could have been a bit more
7 goals, you can't complain, but I think the main thing for us is being back on it. Yeah, he's missed chances, but you've got to give credit to the Caernarfon keeper tonight. He was outstanding in that He first half. hasn't played for a while as well, has he? So, no, we've done really well. Yeah, we'll be critical of ourselves in terms of that, but no, fair play to him. Mae'n deflating, ond allai'n gofyn mwy allan rogia. Maen nhw wedi gwneud lot o newidiadau heddiw a maen nhw dal yn dangos faint o gryd yn nhw. Mae'n jyst dangos faint o gap sy'n ar rhwng nhw a gweddill y gynraedd. So, ia, dim byd i fod yn ashamed o, ond brod y rogia di sticio at sydd yn diwedd. Oedd yn ein second half, dwi'n meddwl bod ni'n rili da, ond dan di gysidio 3 o set piece, so dyn nhw'n di agor ni fyny yn y byd second half. Ond ia, nawn ni ddysgu o'na fo symud ymlaen. I told my partner at home, said I'm retired now, and just got the phone call from Fish the other day, and you know, I can't leave Caernarfon alone at the moment. It's just too much love for the club. You know, these results happen at places like these. The team they have, there's so much quality in their team, and you know, we had a lot of young lads in there, and it's just the testament to the quality we have in the group. Just nights like this are going to happen, unfortunately. Yeah, and you know, I know the scoreline, you know, 7-1, but it could have been a lot worse if it wasn't for your fantastic saves in that first half. You know, it's just my job to get my body in the way. I think people are easy to forget the blocks that the lads made from the corners, lads putting the bodies in. It's easy to look at me, but you know, the lads dug in, we all did our best, and it was just one of those nights, unfortunately. Di hwnna mae'n mynd i define season ni, da ni'n gwybod beth i tasg ni, da ni'n gwybod beth da ni'n trio neud, da ni'n trio gorffor mor uchel da ni'n gallu wedyn, mae'n siŵr bod ni gyd yn barod a pawb yn ffit at y playoffs.